Ndonga. Ngiyabonga. Bantwana benkosi kubaba uShumayela uDola. Osesifundele umsebenzi we-agenda yasezulwini. Sicela isibusiso ezulwini Nkosi mkhumbule. Sizocela ezulwini ngoba usuku lwethu namhlanje lobhizi bangcwele. Inkonzo yami izoba mfishane kakhulu. Njengasemhleni amen. Kodwa ngiyacela ukudlula nje emavesini amabili u179. Amavesi amabili azojika. Omunye abembabe lencwadi ka 3:13 uPhilip yona yodwa incwadi esizofunda. Philip 3:13. Jiko uli ngisho le ndaba ngithi mangihlabela kanjena kwashela insizwa ngelinye ilanga kanti iya enkonzweni nje idlule kwamakhelane yaboleka amateki yathi mayisingena enkonzweni izwa ngihlabela kanjena yayisivuka umoya yathi masibazalwane uJesu wenyuka namhla kunyuke kweswa kaninsizwa yayilapha ekholeni yathi hayi mzalwane unganyuki namateka ungaye esontweni kanti uboleka into yomuntu ngelinye ilanga sengizohlala phansi kufika umfundisi omusha ebandeni emishini bafika lo mfundisi bakhonza bathe enkosini yathi isigcwele ikhuma kanjena bezolalela inkonzo yomfundisi omusha uthi
egcibele pulpit umfundisi uthi bazalwane niyazi namhlanje ukuba sizothetha ngani na Xhosa bathi abazalwane amene umfundisi sizawuthetha ngoJesu ophilayo uthi umfundisi Khosa vala inkonzo sihambe ngoba kuzosizana ngikhulume ngento abantu abayaziyo yavala inkonzo waphuza bahayi hawu bahamba bazalwane beshaya iququ hawu asubasiye lokho hawu umfundisi usibuza ukuthi siyazi somasisho maqala kuvala inkonzo ngoba siyazi yavala inkonzo yahamba labuyisa abathendanelayo isonto base bekhokhasa abazalwane bathi hayi yabona ke eke wophinda lo mbuzo sivele sikasasi waphinda wagcibela umfundisi pulpit wathi bazalwane niyazi namhlanje ukuba njengoba sibuthele lapha sizokhuluma ngani bathi abazalwane asazi umfundisi wathi umfundisi Khosa vala inkonzo vala umnyango sihambe ngoba uhlala nabantu uzokhuluma nabantu ngento abangayazi ngeke kusize ngalutho asikodwa ke bavala inkonzo wahanjwa basebekhokhasa futhi abazalwane bahlangana kulesithathu basebehlangana bathi hey lo mfundisi uyasigila lalelani bazalwane nina uhafu wenu awuthi siyazi uhafu ngapha uthi kasazi simbone ukuthi uzosenzini bashaya isonto lesithathu yabuthela inkonzo babekhole kanjani waphinda wasuka umfundisi wathi bazalwane niyazi namhlanje ukuthi sizawukhuluma ngani na bathi bangapha asazi umfundisi bathi bangapha siyazi umfundisi wasuka umfundisi uthi ababangazi ababuze babaziyo vala inkonzo Khosa sigodle besekhaya hayi bonkosi futhi incwadi 3:13 Philip bazalwane angisho abazalwane kini ukuthi ngikubambile ukukholwa kepha ngisho lokhu kuphela kini ngikhohlwa kusemuva ngizelulela ukuphambili ngiyaqinisa phansi babulalela inkonzo yibophethe inkonzo ungangilibazisi sebedlula esibhedlela saswazini 1936 bakhonza abasenkosini sekufika inkosi sobhuza isibeka inkhumo mahlombe ithi namhlanje iphakama phakathi kwesizwe sayo nenkonzo ezazikhona ithi namhlanje ngifuna ukubona ukuthi kahle kahle ubani kuyena yena kulinkonzo phakathi kwakho shembe nalabazalwane benginabo kwakuyibandla ethile ngeke ngilisho uthi umswati ngifuna azothandaza wabeka inkunzi yenkomo inkunzi balangiphamane wabeka inkunzi yenkomo wathi ngifuna uzothandaza angifuni ihlotshwe ngomese ngifuna uzothandaza leya nkomo ife
wasedede libanda wathathandaze lathandaza abangcwele balumana abantu awu siyakasho bathandaza abantu bayikhabhula bathandaza abantu lutho inkomo ukufa basebeya enkosini usobhuza bathi hayi sesehlulekile uthi umswati bayisukuma uthi Shembe wena uphetheni siyacela ukunika wena ithuba isibane sasezulwini bathi sathi basukuma sathi Nkosi yesizwe usholela kwathi sikhomba ngabonwe yawaphathi yafa ayibona Nkosi ungani libazise ngiyakujima emini bakhonza abantu enkosini lapha ezweni emkhuze kusuka inkosikazi ithatha umalokazana iyome emgwaqeni sayizwile ukuthi uShembe uzodlula enkosikazi seneminyaka u17 akabathola abantwana wayeseyoma endleleni manje qhamuka ihuka lamahikela yayiyasiyalila inkosikazi ithi nami umzukulu ithi nami umakoti wami iminyaka isi17 abantwana abatholi uthi uShembe hamba la nomkhonyana wakho uyazi ukhonyana wakho ukuthi kungana abantwana abatholi wena yahamba lenkosikazi ina nomkhonyana wayo bayifika uShembe sefika nomkhonyana uthi uShembe lalela mntanami wena uwe odala ukuthi nomkakho engabatholi abantwana ithi lensizwa Nkosi yamakhosi ngenzani uthi wenzani wena uneminyaka ewu14 ekhaya kwenzakalani ekhaya uneminyaka ewu14 lesasulwane esaqhamuka ngezansi kwesibaya sazongena esibani sembuzi siyakhumbula lensizwa yathi Nkosi yamakhosi ngiyakhumbula uthi kwaqhamuka isiphumo senyamazane uthi sagijima sixoshwa izinja sayisazongena esibani sembuzi ngathi masingena ngase ngiyafala ngase ngixosha izinja ngase ngena endlini ngathatha imbazo ngase ngiyasikhapha lesi siphumo senyamazane ngasidla ithi Nkosi yasezulwini mntanami mhla wenze njalo unina wale nyamazane kwabe sekuvaleka isibeletho sakho kwathi kuvaleka isiyo sakho naye sethi ngoba na udla ingane yakhe nawe ingane ngeke usayithola mhla uganwayo yayisisuka into yasezulwini bathi yabuke emuva yathi bayibheke emuva yayisibuya yathi mntanami kade ngihambile ngiyikusenyamazaneni leyo wabula isiphumo sayo ilapha ehlathini eliphambi kwakini ithi le nyamazane ngeke ikuthethelele mawufuna ikuthethelele ithi yenzele isidlo isibovela yenzele isidlo esimnandi ezokudla ukuthi kumnandi ethandayo ithi lensizwa baba ngwazi ukuthandwa zinyamazane uthi mntanami hamba obiya bese utshala indlubu lapho kuphumela khona umquba ophuma esibayeni ohlele khona ugobozele khona uthi uyofika ulimele ndawo utshale indlubu inyamazane ithanda indlubu uthi mntanami bese uyayibiya le ndawo sothi mayikhula lezi indlubu uyothi mawubona amasondo enyamazane segudle lapho uthamo sifuna ukungena uthi uyokwazi ukuthi seyifuna ukuzodla lezi indlubu zakho uthi uyokuvula isikhala bese ingena isine sizakulwana isine ezinye iqhungo uthi yobe singena lenyamazane ifikile ide lezi indlubu oyitshalile uthi yodinga zidla iyothi ngabhoda phakathi ezinye idla ithi yobe siyakuthathela mntanami uyokusiya bathola abantwana nempela lensizwa yathi bayutshala lezi indlubu sesivuthiwe yasithi yabheka sekuneminyaka sekune namasondo enyamazane sifuna ukungena yasivula isikhala lensizwa sangena inyamazane safike sasidla indlubu zalensizwa yasiyabhoda lenyamazane isiphakathi yabathola lensizwa abantwana bana ebonkosi angilibazisi
yakunyanyelezela imidwalo ekuthele yayishaya lenja yanyelezela imidwalo eyishumi inyelezela ogqokweni lapha kade kudlela khona abantu kade beqethile bedakulo yafika yashaya lemdwane inja yashaya imdwane ewutheni yaphuma yahamba kwathi makugijinywa kuyafunwa isibanga sililesi esenzaka bathi umshumeli khulumani ngoba lento eyenzeka lapha ekhaya isaga yini eyenzeka lapha ekhaya ukhona namanyala enzeka lapha ekhaya ayisisho intombi endala yathi awu batshele mntanami uthi lezi ingane ezenzelwa lo msebenzi eqeda ukwenza uthi lezi ingane umakoti akuzona ezakababona lapha ekhaya wayiphina kodwa manje usenzela umsebenzi lapha ekhaya akuzona ezalapha ekhaya ungangilibazisi mawujike bengibiza mangisuke ngindandele ungalibali isitha uzuphuma enkonzweni uthi bangihlebile uzuphuma enkonzweni uthi ufaka umnazareth wodwa uzuphuma enkonzweni uthi unomnqwazo wodwa awusawushintshi uzuphuma enkonzweni ukuthi bakuhlebile ithi ngoba ungangilibazisi wesitha sama uJehova engibiza mangisuke ngindandele usukuse ngizwile usuphama abacwe baphathwe until is
Njalo Nkosi wathi mawuzokuliswa Nkosi wasemakosini. Namanje siphambi kwamakhosi bethu lakithi. Siyacela uNkulunkulu usigcine usilondoloze. Thokoze izitha Nkosi mabezweni Nkosi wakhonza. Sabalala siyamalala uNkulunkulu sibetshela ngaphambi kwexesha Nkosi uNkulunkulu omuhle. Usiphendule Nkosi bakho sibaphatha ngokwethu. Njalo ngegama elikhulu khona ushuma zafuthi. Amen. Moses Musisi.